मरुओइबा पाव फेरजोल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मपाउदा फेरजोल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दलेबा प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर चिंजल होम ओंथोकलम लेहारी क्रू मरी यावना मियोय हुंबुदागा निथोय तोंगबा नेपाल की एरोप्लेन अमा काइख्रे हक्सांग हुंफुगा निपान फंगबा ngamख्रे मसिगी मनुंगदा इंडियन मंगा यावरी हाई कोर्ट इलेक्शन पिटिशन गोविंदास कोंथौजम अमसुंग खुराइजम लोकेना मेंटेनेबल ओइदे हाइरकपा वाफम सिंह कोर्टना खनगदौरी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना ngasi डेमोन्स्ट्रेशन तौरगनी कुंगमापन सुबा इम्फाल बुक फेयर 2022 हौदोख्रे मिनिस्ट्री ना याबा पीदबदगी थेंथरगा पांगथोकपनी हाइना चीफ लाइब्रेरियन ना फोंदोरकले अफब मणिपुर ओहेननबा एजुकेशन सेक्टर सेमगतकदबनी हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना हाइख्रे पुया मै थाकिबगी निंगसिंग थौरम पांगथोखरे हाइरे लांगोल द लमै चाकप कनख्रे अनौबा ड्रोन चीफ मिनिस्टर दा उठख्रे जिरी दा SDDCM ना ह्यूमन चेन सेमदना खोंजंग संगसिनख्रे हाइरी MPP की वर्किंग प्रेसिडेंट की युमदा नोमै कापसिलमले अमदी संगाइगा मानना मरुओइबा सा ओइरिबा खरसा फारगा हाटपगी थौदो हेंगलकपा थेंगनरी सही मबुद्रा मरी की तुंगदा लोकताक पातंग अनु मखल अमा सक्तारबा थेंगनरे खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज पेपर रीडिंग ताबिरिबा सिंगबु पुष्पारानी लाइश्रमना तराम नोक्चरी नसी वक्सिंग की कुनगा मरी निपानबा इंग लिसिंग अनि कुनगा हुमदोय जनवरी की तारीख 13 निंगथौकाबा नुमित असिगी मरुओइबा पावसिंग मियामदा संदोकना पिजरी स्टेट असिगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा लेरिबा अनालयंग संगसिंगी लेंगा की मरी लेनबा लोइसंगना थौसाबिदबदगी थोकबा थौदोकसिंगी मनुंग जना फेरजोल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मक्तदा लेरिबा फेरजोल प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर PHSC मतम सांगना डॉक्टर नर्स अमदी लेफम थोकपा मसाकसिंग अमता लेरतबदगी हांगदुना लेरिबा सेंटर अदुबु NGO अमना विलेज अथॉरिटी की अयाबा लौरगा चिल्ड्रन होम ओइना ओंथोक्तुना लेरंबा थेंगनरे स्टेट असिगी ख्वादिगी मनुंग हंजिनबा डिस्ट्रिक्ट अमा ओरिबा फेरजोल डिस्ट्रिक्ट की थालोन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा फेरजोल खुल असि अना लायंग थकनबा अफबा इसिंग फंगदबगी चाउना अवाबा मायोकनरिबा मनी खुलसी चुरचानपुरदगी किलोमीटर 150 रोम लापना लई लोइनना मारफुरुफ की मियोय लिसिंग अनि रोमना खुंदा लेतादुना लेरी पाउसे सिना खनना मफम असिदा चत्तुना यंगसिनकिबदा PHSC की साइनबोर्ड की महुत्ता NGO अमना चलाइबा बॉयज चिल्ड्रन होम अमगी साइनबोर्ड ओइना थेटलगा लेरमखी ओइरमलिबा फिबम असिगी मतंगदा चिल्ड्रन होम अदुबु यंगसिनबनी हाइबा लांचेन हाइरिबा मियोय असिना फोंदोरकपदा कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरिफुगा तरुक मरिफुगा तरेट मतमदगी प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर असि उना साबा संगलेन अमता लेरमी मतम मदुदा डॉक्टर नुपा अमसु मथौ तौरमी हाइरि डॉक्टर अदु मतम खरगी मतुंगदा चतख्रबा मतुंगदा ngasi फावबा डॉक्टर नर्स न चिंबा मा फावबा लाखिद्रे हौजिक लेरिबा PHSC की संगलेन असि कुमजा लिसिंग अनि 15 दा नौना साबनी मछि साबा लोइरबा मतुंगदसु डॉक्टर नर्स अमता लाखिदे लोइनना हेल्थ सेंटर अमगी लेफम थोकपा टेबल फमुंग चौकरी न चिंबसु अमता लेते असुम इहांग हांगना सेंटर असि सही अहुम हेना लेरकपना नापी सोंजिलकपा उची सन्न चिंबगी मकोल ओसिलखी हाइरे
adudagi khulgi village authority gi ayaba lawraga center asigi akoibagi amotpa napi na singba taruna tarana sengdoklaga home oina sizinarakhibani sahi amarom sizinaraba matungda health center asigi hek mayoknabada angang singi leifam nauna saduna hongdokle haujiki oinadi PHSC gi room sing tumpham ka khara sizinaba yauri aduga signboard asisu home hongdokpa matamda thetkhiba adudagi lawthadabadagi adum thetkibani anoba angang singi leifam sabaduda signboard adumaksu thetli haire haukiba kumja lising ani kungani thoida PHSC asida CMO ahum marakta laklamki makhoinasu center asi taru tanana thamnanaba amadi doctor nurse lakpa pau asi makhatana pijari matamda sizinaba yaba mawongda sizinnanaba wafam thamlamki hauzik phawbagi oinadi doctor nurse amata center asida mathau tawba laktri polio pithakpa madi matamgi oina hida kapagi lakpagumbadi khulgi community hall da oina pangthoi haiki Ferzol khulgi secretary na phongdorakpada Ferzol district headquarter mak oiriba mafam asida asumna ana layeng yauna hiram kyada sothana thambiba asi nungaite hauzik mamingtagi oina lairiba primary health sub center asisu chunaba thakta onkhat pidaba amadi doctor nurse pibidaba asina khulgi miyoi amakhak minor injury yaubadasu parbungi community health center tamna chatli karigumba aruba ana ayek yauragadi Churachandpur district hospital tamna puba natraga imphal tamna pui hainasu phongdorakhi Parbung sisu Ferzol-dagi kilometer 38 lom lapa mafamni aduga hena khudong chadribana Ferzol-dagi Churachandpur chatpagi maikaida leipa mafam nate Ferzol helaga leipa khulni anaba miyoi adu Parbung CHC da pukhatlurabasu mafam adudagi refer tawraklabati amuk Churachandpur tamna chatnanabagidamak khul tamna lakadawribani aduk sangkhraba chingi lambi asida emergency oiba ana ayek natraga nupi singna angang unabana chingba tawbagi pukhatpa haibasi yamna waba amadi khudong thiba mayok nanabagi lambidana hena oiribani hainasu phongdokhi phibam asida lerakpa matam sangle kayarak hana mari leinabada PHSC asigi doctor nurse pinanaba amadi center asi upgrade tawbinanaba wafam kaya thamkiba laikhre adubu ngasi phawba thosabidana adumak lairi local MLA nasu hiram asida midyang sangbidaba si laibak thibani athuba matamda lengaki mari leinaba loisangna midyang sangbiu matamgi oiba injang napi pamlo ubana chingba tawraga hingliba yumthongna ayambani asigumba imung amada ana ayek yawrakpa matamda imphal natraga Churachandpur tana puraga layengba haibasi selgi amadi galigi oinasu yamna awaba ama oidaba nate masina imung adubu hena awabagi ipakta singtharibani ana layeng sang laitrabanina angang unabasu khulda ayamba akhang ahaising tanaraga taunare karigumba matamda mama amadi angangi marakta laibak thiba thokdok thoktaba nate khulasida phangliba manamasingi oiba hidak amadi pharmacy gi hidak khara saraga anaba pharakpa ngaibana ayambani wana imphal tamna punana bahonabada lambida lekhidabagi thokdok kaya amasu yauribani haina mahakna phongdorakhi Nepal gi konung Kathmandu dagi pokhara tamna parakpa Yeti Airlines na chalaiba ATR 72 aircraft ama ngarang ayuk pokhaikre aircraft aduda tonglakpa miyoi humbudraga nithoi gi manungda India macha manga yauna miyoi
हुम्फुगनिपान लेखिद्रे प्रेसना फंगबा पाउगी मतुंग इन ngarang thokkiba laibak thiba thodok asida kaikhraba plane asida foreigner 15 amadi angang taruk yauna punna miyoi 62 tongkhibani haidi makhoigi manungda Nepali 62 India macha 5 Russia 3 Korea macha 2 Argentina macha 1 Ireland macha 1 Australia macha 1 amasung France macha 1 yaukhi haidi Nepal gi police official AK Setri Kauba Mioi Amana agency da Pongdorakpagi Matung ina Mioi Kuntraga Mathoigi Asiba Haksang postmortem gidamak hospital da pukre loinana Mioi Kuntra Taruki Haksang Akaiba aeroplane marakta lesinkhibadagi lauthoknaba kanu honari thogdok asigi pau hek phangbadagi Nepal gi Prime Minister Paspa Kamal Dahalna athuba cabinet mifam ama kauduna thogdok asigi matangda thijinanaba Mioi mangana saba commission ama semkhre Civil Aviation Authority of Nepal na piba report ki matung ina aircraft adu Kathmandu gi Tribhuvan International Airport agi ngarang ayuk pung 10 ga minute 36 chatpada paikhibani flight aduna Pokhara Airport ta tagataba minute mangarom tamak ngaraba matamda Pokhara Airport ki manak nakna leiba Cheti Turel gi Torbal da paithakibani haidi Kathmandu Airport agi Pokhara Airport phawbada flight paibagi matam asi subnagi minute 15 tamak sangi haina su phongdokli Nepal da thokliba laibak thiba thodok asigi matangda India gi Union Civil Aviation Minister Jyoti Redita Scindiana Twitter da post thagatuna pau asi makhatana pijari Awaba phongdokre panbaya badi Nepal gi airline business asida mathau toriba staff sing asi training wat panamaram oiduna khudong thiningai oi haina European Union na haukiba kumjali sing ani taraga humdoi dagi hauna laiba asigi flight sing Europe ki air space da paiba phawba thingkhibani mamang da su asi umba thodok kaya marum thoktuna Nepal da mishimina kaya marum nangkhrabani hairi Haukiba kumjali sing ani kungani thoigi me thada Nepali carrier Tata Air gi flight amasu pokhaiduna Nepali 13 Indian mari amasung German ani yauna punna miyoi kungani thoi sikhibasu laikhrabani masigi sumathakta kumjali sing ani 19 da Kathmandu International Airport ta plane pokhaibada miyoi 82 sikhi loinana kumjali sing amaga chamapan mabudaga nithoi hariba airport asimaktada Pakistan International Airlines ki plane ama tarakpada pokhaibadagi miyoi chamaga humpuga taruk punna sikhi thodok adugi tha ani gi mamang da su Kathmandu airport asimaktada Thai Airways ki aeroplane ama pokhaiduna miyoi chamaga 19 sikhi basu laikhrabani ningsingba yabadi Pokhara International Airport asi chahi asigi January amada sanga khibata ngaidibani hairi Manipur lenga ki Department of Art and Culture gi makhada leiba State Central Library Imphal na India Government ki Ministry of Culture gi makhada lingba Raja Ram Mohan Roy Library Foundation Kolkata ga puna khusamna duna ngarang Imphal gi Tidim Ground da 18 suba Imphal Book Fair 2022 hodokre hodokpagi thoram asida Manipur lenga ki Art and Culture gi Commissioner M Joina Chief Guest Art and Culture gi Director L Kishorjina President amasung Manipur Library Association Malagi President K Chawbana Guest of Honor oina saruk yakhi thoram asida Chief Guest ki warol pidaduna Commissioner M Joina hai lamdam asigi haurak libana ha amadi mahiroi sing asida library da chatlaga lairik pabagi hainabi asi mangkhre masi amuk nahaunana hingatna bagidamak school college samadi university singda matik saba library lingbagi tangai fadaba lei khunai amada afaba naha sing puthokpada library gi achoba thodang changi
Lairik amadi library haibasidi purup kanglup amadi nupa nupigi khetnaba leiba nate maram asina kanagumba lanai miyoi amadi organization singna library linkhatnanabagidama Raja Ramhol Foundation dagi fan laubiyu loinana sigumba book fair asi toina sinbiyu khunai amada library gi maru oibasing asi hena mamutana khangananabagidama lekai da leiriba club singi khuthangda library amamam linkhathanba tangai fate haiki International Observation Committee on Puya Maithaba ICOP na sinduna sahi nipuga manga leptana pangthorokpa chaniga mawudra mari shuba Puya Maitha kibagi ningsing kumon ngarang elang khangpokpi mamang laikai community hall da pangthokre thoramasi maichau khongnang thaba lining pham kangla haikru makhongda Puya Mikonba pangthoklaga kangla utra mamangda laioi khraba maichau Maino sing amasung ahal laman sing gi maphamda haikalaikat tamduna amadi minute ani tumina leptuna ikai khumna ba utuna amadi mapham aduda salai taret ki firan chingkhatuna hawdokhi hairi tharomasida thoiba mithung oikiba hianglam AC gi MLA Dr Yumnam Radhesamna hai ngasidagi chahi chaniga mabudraga marigi mamang waksin gi kunga humdoini panba Numit asi lamdam asigi miyamgi yamna laibak thiba amamba numit ama oiki numit asida aikhoi masel nungsi janana thaksi khasi khangna chatna lonjat kaya aikhoi gi iyekte iduna thamlamba puya kaya bu mai thaduna mangan khiba laibak thiba thodok adu Manipurda siletagi lining sandok palakpa Santidas Gosaina lining semdok na bahona bada ningthau pamai bana Ramandi lining lauki Lining achi chalabadi hanagi aikhoigi leijaram liba lining lichat saktam adu muthat khragadi ramandi chatpa yaroi haibadagi ningthaugi wakhal honghalaga kanglei puya mayam mai thaba umanglai mayam thugairabadi ing tapkani hajinduna namduna puya mayam khomjil handuna waksingi kunga humdoini panba numita kanglagi utra mamangda mai thaduna manghan khibani Asiguma lamdam asigi miyamgi amamba numit oihaugadaba numit asibu ningsingbani haiki Asumna lining laishon muthat khiba yek salai mapham khangan khidaba laibak thiba numit adu aikhoi khudingmangna kaufam thokte aikhoi gi chatna lonchat chakcha yuthak karino haibasi khangdaba sungyamak yadabani hainasu makhatana phongdokhe Langkol singi maphamamada lamai chakpagi posama social media da thagalakpa thengnabadagi Chief Minister na yangsilaba matung Manipur Fire Service amasung manang nagpa khunja singna punna honaduna lamai chakpa du ngarang numidang athengbada kanba ngamkhre hidamasigi matangda Chief Minister na thagalakpa posama da hai Imphal gi akoibada leidiba sing asida lamai chaklakpa matamda kannanaba manak nakpada leiba club amadi khunja singna matam pumnamakta sem saduna leipiyu lamdam asigi chingi district kharadadi popi thananaba u pambi paktaknana kokthokkhibana lamai chaknanaba u phawba howdre atai atopa chingi district singdasu lamai chakpa matamda kannanaba khunja singna sem saduna leibiyu haina appeal tawki nakal amaromda lamdam asida geo mapping tawba amadi GPS ki khutang da digital survey na chingba chathabada sisinagadaba anoba technology na saba drone ama ngarang khumal lampak main stadium da pangthokiba thorom amada Chief Minister Nongthombam Birenda utkhre hairi geoskill haina mingthonba drone asi athuba matamda lamdam asigi akhanaba district singda sisinaduna digital mapping ki thabak amadi location based data survey no singbasing chathaba hauragani hainachu Chief Minister na thagalakpa post amada phongdokhi Maitai Mitai bu Scheduled Tribe ki list salhanana ba Scheduled Tribe Demand Committee Manipur SDDCM na lisang china chatharakpa khongjanggi saruk ama oina lup asigi thaumi sing amasung demand asibu saugatpa yamlaba
मियोय सिंगना ngarang जिरीबाम गी बाबूपरादा ह्यूमन चेन सेमदुना खोंजंग संगसिनख्रे खोंजंग असिदा सरुक याकीबा मियोय सिंगना येलहौमी मैतै कननबा शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट दा चलहलु नो रेल लाइन हाइबना चिंगबा खोलाव कया मरुम लाउखी खोंजंग असिदा सरुक याकीबा STDCM गी मिहुत अमना हाई ममांगदा STDCM ना मखल मखा कियागी खोंजंग सिंग लिसांग सिना चथदुना लाख्रबा मतुंग लमदम असिगी MLA amadi minister sing unaduna memorandum pisinba amadi ST demand asigi matangda makhoi masagi oiba wakhalon sing khangdokpagi khongjang chathaduna lakli masigi makha tarakpa oina manipur gi tongan tongan ba kaithel singda kaithel phambi ima ibel singa khusamnaduna human chain semduna kholaw kaya marum lawbagi khongjang chatharakli achigumba khongjang asigi saru ama oina STDCM gi mayai loisangdagi lakpa thaumi singa Jiribam district ki STDCM gi mihut sing amasung khongjang asibu saugatpa miyoi singna punna khusam naduna Jiribam gi babu parada human chain semduna kholaw kaya lawbagi thabak asi chathabani khongjang asida schedule tribe demand committee kasar masaloisang gi miyoi sing amasung Jiribam masaloisang gi mihut sing shu charuk yakhi Leiba asida pangthokpa parliament ki yaungna election singda elector singna vote thadabagi chang yamna nemlakpadagi Election Commission of India ECI na leiba asigi vote thadaba yaraba miyoi sing yariba makhai masing yamna election da saruk yaduna vote thada hananaba hogdorakpa noba thaurangi manungchana ngasi remote electronic voting machine RVM gi demonstration pangthokadori ngasi pangthokadariba demonstration asigidamak ECI gi maikidagi leiba asigi recognize National Political Party nipan amasung recognize State Political Party yankhaigatare tasu saruk yaranaba khanghankhre ngasi ayu ECI na pangthokadariba demonstration program asida noba RBM asigi oina election commission gi maikidagi leiriba technical expert committee su saruk yagani hairi thawrang asi maru oina domestic migrants singna anoba remote electronic voting machine asi sisinaduna mikhalda masing yamna saruk yaduna vote thadaba ngamhanana bani demonstration gi thoram asida poll panel singna anoba technology asigi matangda concept note singsu pigani aduga saruk yagadoriba political party singda anoba RBM asi sisinaba yanana bakidamak chatnarakliba mikhalgi law singda ahongba purak hanba ngamnanabagi matangda makhoi makhoigi oiba aningba apamba singsu aiboina phongdok handuna lausingani political party singi view sing lawbagi thabakna chaliba tha asigi aroiba saruk phawba oigani haina phongdorakli Mamang sahi ingi singani kungani thoi ki February kungani pan amasung March manga da tangkak ani thokna pangthokkiba tarani thoi suba Manipur Legislative Assembly ki mikhalda mai paglakkiba MLA humpugi manungdagi kunga mapan ki mathakta tongan ba election petition sing file tawnarakpada yauriba Bisnupur amasung Wangoi Assembly constituency singi MLA sing oiriba Govidas Konthaujam minister oiraba amasung Khuraijam Loken gi mathakta makhoiga election lamba tawnakhiba miref singna file tawrakhiba election petition sing adu High Court of Manipur na khanapham thokte maintainable oide hairakpa wafam singi wayel chathagadori haurakliba pikliba mahairoi sing asigi makhutta khunai asigi laibak lepkadori bani maram asina aphaba Manipur ama afaba nation ama ohensi hairabadi tungi yumbi oigadoriba mahairoi singbu afaba lambida puraknaba education sector semgatpa mathau tai haina Congress lusingba Okram Ibobina phongdokre wafamasi Thawalgi Ruda Academy gi ngarang pangthokkiba kunga manga suba mapok kumon thauramda athoiba mithunglen oiraduna mahakna phongdokkibaga loinana makhatana hai afaba angang ama thoglakpada miyamna mangondagi matau tamgadoribani maram asina
अफब फुरुप अमा खुनाई अमा सेमगतपा हाइबसी लेंगाक खक्तन ngamgadaba nate लेंगाक अमसुंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ना पुन्ना सेमगत मिनबगी अचौबा थौदांग लौगदबनी अखोइगी पुंसीदा मतम हाइबसी यामना मरु ओय हौख्रबा मतम अमुक लाकलारोय दौबनी मतमगी बेलु खंगना चटपा मथौ ताई चौखटपा खुनाई अमा ओहनसी मालेमसीदा लैरिबा अखोइ मसेल नुंसी चानना लेमिनसी हाइरगदी एजुकेशन सेक्टर सेमगतपा नतना अतोपा लैते हाइखी ngarangi thoramda NCC Imphal Group Commander Brigadier Sandeep Junja Indian Force ki thabaktagi potharaba Group Captain KSS Sam Kesona Thoramapu amasung akhanaba mithunglen oiki thoramga mari leinana academy asigi mithoi mihenba Mahiru Singh sana khonabada mai paklabasingda mana piduna ikai khumnaba utpaga loinana cultural program singsu pangthokhi hairi nahan numidang pung 8 lom tarakpada basikhongi PHC road talaiba MPP gi working president Ningombam Ojit sahi humphugani thoi gi yumda gali macha singda lakpa sakhangdaba miyoi taruk lomna nomai maru ani kapsilamle hairi makhona nomai kapsilambada natana Ningombam Ojit pu Manipur People's Party gi working president gi phamdagi tokadabani haina su ki halam ki haina phongdorakli thaudo asigi mayok tangrang basikhong mera pai bising na sinduna wakan mi phamduna protect sathakre lamlak ki sau sek ngak senbagi saruk ama oina ngarang su amohana Bishnupur Forest Division gi Divisional Forest Officer amasung District Wildlife Warden Dr. Rebecca Soibam Chanugi mityang makhada Division asima ki Range Forest Officer Sukham Ratanalu singduna ngarang ayuk angan badagi Loktak Pat ki awang thangba maikaida lairiba Jawa lamjawda akhanana thiba humbagi thabak chathakre masida kharsa phananaba kongoi lang mayam thengnabata natana sadan basing na halaba matungda masa semdoktuna sadong sing lauthokraba tagat tek iba kharsa amom amagi makok mawun amadi makhong sing lairamba thengnare hairi manak nakpada lairamba ngagi pham tauba amasung ensang napi thiba miyoi singna phongdorakpada sadan basing na lang amadi nomai sisinaduna pharaga halaba matungda sadu semdoklaga pukhibagi thabaksing tha khara asida yamna toina chathare haiki makoidi su nomlaga hingba amadi kanada wakat kadagi khangdabana tumina adumak laibani karigumba lengak amadi lanai lupsingna thabak laukhalak angamba mateng pangani haina su phongdorakhi hairi sadan basingdu nongmai paiduna lakpanina onsinduna thinglubasu ngamde ngarangi thibumba sida sa phanana bagidamak thaklamba kongoi lang nipan phagat pangamki numit kharani gi mamangda su lang kunga manga phagat khibasu laikre masi tharaga tha khara sida kharsa phanana bagidamak thaklamba phagatpa kongoi lang humbudra hena phagat khre hairi khongchat asida wildlife Manipur Green Brigade Manipur Global Science Club Khoijuman amadi Rising Club Ngaikhong Khulengi Thaumi Singsu saruk yakhi Panbaya badi hauji Jawa lamjawda leiba kharsa hairiba sa asibu kanana bagidamak forest loisangna makhoigi masing thibagi thabaksu pangthorakpaga loinana community reserve oina semgatnaba thaurangsu leiribani athuba matamda akanma mijeng changhogdrabadi mafam asidagi kharsa hairiba sa asi nomadi mangkhragani haina khongjat asida saruk yakiba wildlife explorers Manipur gi secretary amadi Green
ब्रिगेड मणिपुर की फाउंडर एलांगबम प्रेमजितना फोंदोखी खरसा हारिबा सा मखल असि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 दा लेदुना संगाइगा मानना मरु ओइबा सानी हादुना लौरिबनी मसिदा नतना मणिपुर दा फंगलिबा सा मखल असि लेबा असिगी अतोपा मफम सिंगदा फंगलिबा मखल सिंगदगी टॉप लिबनी हाइरी अमरोमदा कुमजा 1955 दा ब्रिटिशना रेकॉर्ड तौरंबा ग्रेटर स्क्वाफ हाइना खंगनबा लमगानु मखल असिगी जुरा 10 लोकताक पाट की सरुक अमा ओरिबा मियामना तकमु वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाइना खंगनरिबा हुबी ताकता चक्तारंबा थेंगनरे गानु मखल असि सकनारबा ऑर्निथोलॉजिस्ट कुमार जुगेश्वर अमदी वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर मणिपुर की खोंबु अमना थेंगनरक्तुना फोटो नमलखिबनी हाइरी मैतैलोंदा सदांगमान हाइना सुखंगनबा गानु असि यूरोप अमदी अमेरिका दा अयाबा फंगबा गानु मखलनी ब्रिटिश की मतमदा मणिपुर दा मरांकाइना सक्तारंबा लेत्रगसु कुमजा 1955 की जनवरी 15 दा मरी सुबा गुरखा राइफल्स के कैप्टन एल गेम्बल ना अमोम अमा अदुगा कुमजा 1958 की दिसंबर 18 मिस्टर जेपी मिल्स ना लाबा अमा नोमैना कापतुना हातखिबगी रेकॉर्ड लई हाइनासु फोंदोकले लोइनना चाही अदुमकी नवंबर 19 दा मिस्टर जेपी मिल्स की सदानबा अमनसु उखी हाइरी गानु मखल असि अलास्का साइबेरिया अवांग कनाडा अमदी यूरोप की अवांग थंगबा मफम सिंगदा मचा कोई अदुगा निंगथम थागी मतमदना का हेन इंगदबा मफम सिंगदा कोइना सतुना चक्ताई अवांग नोपो इंडिया की ओइना ममांग सही खरदा आसाम अमदी वेस्ट बेंगोल दसु गानु मखल असि सक्तारंबगी पाउले हाइना फोंदोखी लमदम असिगी लायरबा दलित सिंबु हिंगननबगी पांदमदा ऑल मणिपुर दलित डेवलपमेंट एसोसिएशन AMDDA ना लेपा लैतना तोंगान तोंगानबा थबक थौरम कया पाइखलकपा सिगी सरुक अमा ओइना लमदम असिगी नहा सिंबु थबक पिननबा ऑल मणिपुर दलित आर्मी की बटालियन अमा इम्फाल ईस्ट की जिंगनिंग खोकता हांगलगनी हाइना एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट डॉक्टर TM राजन अयांगबना फोंदोखरे नुमित हुमनी चुपना चथरकपा अहानबा ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल ngarang तमेंगलोंग हेडक्वार्टर दा इंडिया लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की मिटिंग मखादा अमदी DIPR मणिपुर ना सपोर्ट तौदुना लोसिनख्रे हाइरी State 11 Loroi Festival Observation Committee Manipur na sinduna Malem Imabu Khurumzaba amadi Laumi Buikai Khumnaba haiba thimda nahandagi sa tharakpa 12 suba State 11 Loroi Festival gi ngarang nini chanba numita mga suba salaba pabot phajaba sangdamna khrai Khurai Nandai Bamlaikai SSC ground da pangthokiba thauramasi da saru yakiba RIMS ki Psychiatric Department की हेड डॉक्टर RK लेनिन नहाई लौमी यावदना अमदी चाना बजिंजाक लेतना अखोई हिंबा ओइथोकलोय लौमी सिंबु ख्वादगी अवांगबा थाकता पुखतुना इकाई खुमनद्रबदी अखोई की पुक्साक थाकपिननबा लेरोय फेस्टिवल असिसु लौमी सिंबु इकाई खुमनबगी सरुक अमा ओइना पांगथोकपनी मियोइबा खुनाई असिना टेक्नोलॉजी की mateengna नोमनोमगी चौखत लमजलदा मांग थादुना हानगी ओइबा पुंसी मरेल
काउथोकनरक्पा असि फत्तबा मचत अमनि लौ उबगी चनबी असि काउथोकनरबसु लौमीसिंगना पुथोकनरक्पा महै मरोंगना अैखोइगी पुकचाक थाकलिबनि हाइबसि काउफदे मतम अमदा इपा इपुसिंगना लौ सिंगुबदा अमदि महै मरोंग थाबदा महौसाबु लुमना लौनरमी अदुबु लौ सुबदा इपा इपुगी खुसु ओइरंबा सल्लाबसिंग मांगसिलक्तुना ngasidi uba phangjilaktre haurakliba mirol asina sallaba sangari langgol phausunaraba sumbal chakri amadi yangkokna chingbasing asi uba phangjilaktaba aikoigi chanabi amadi matam amada sijinaraba polamsing asibu yokhatuna festival asina living museum oihanbani hainasu makha takhi ngarangi thorom asida lamnai asigi MLA KS Ibomcha Sangnareba film maker Aribam Shyam Sharma All Manipur Apunba Maitei Leima Mairalupki President K Guni Leima Veterinary and Animal Husbandry ki Director Dr. NZ Botombina Chingba Miyoi Kyasu Charukyaki Yusungba Madi Yonbagi Lairamba Thingba Hando Uhaduna Pangthoki Bawakat Mifam Singda Warep Handoktra Badia Kanba Kongjang Sangsilagani Haina Phongtokre Makha tarakpada mapangyuba paw kharadang pichari haukiba kumja lising ani kunga mathoigi November thadagi hauraga mahairoi nupi macha kayada makhut sangduna lakiba edet school amagi oja ngarang police na phagatkhre lakliba kumja lising ani kunga mari da pangthokadoriba lok sabha mikhalda BJP na amo hana chauna mai paktuna Narendra Modi na thangna leiba asigi ahumlak suba Prime Minister oigani haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokre Maharashtra da mamang sahida lomi lising amagasumna kunga humdoi masa matomta sijabagi thodok sing thokhi haina Divisional Commissioner Office na phongdorakibaga loinana haukiba kumja lising ani kunga mathoida masa matomta sijakhiba lomi masingdagi handakna masing yamna hengalaki hairi Laiba asigi hanagi Law Minister su oiramlaba Rajya Sabha ki MP Kapil Sibal na Center da Maral Siraduna phongdokhibada hauzik leiriba government asina judiciary singbu makhoigi khubam nungda thamduna makhoigi khulai oina sijinnanaba honarakli masina maram oiraga laiba asigi Vice President afawba National Judicial Employments Commission ki matangda wanganglakibani haikhre Sahi asida pangthokadoriba state singi oiba assembly mikhal amadi mathang sahida pangthokadoriba lok sabha mikhal da Bahujan Samaj Party na atopa party amataga punduna thabak tawroi amadi maromdom mikhal lamba thengnagani haina party asigi chief Mayawati na phongdokre Laiba asigi konung New Delhi da ngasi laiba asigi Prime Minister Narendra Modi gi road show ama pangthokani haina Mari Lainaba official singna phongdokhraba matung Delhi Police na akanba section thorang sing paikhatpa haukibaga loinana traffic ki matangda khanaduna thabak paikhatpa haukre haina su phongdorakli haukiba thangje numita Delhi gi Deputy Chief Minister Manish Sisodia gi office ta CBI na ret chathaki haina Minister Masana ngarang amo hana phongdorakhibaga loinana mahaki office ta gi Computer ama sistaunnanaba khangalamkhibadu mahakpu atamnana maral siznanaba honabani haikre official holiday oriba second Saturday numita CBI gi team amana mahaki office ta laktuna red chathakibadu maram jade amadi mahaki office ta sijinnaba computer sistaunnanaba secretary da aibache ama pirakibadu aronba lalong ama chathananaba honarakpani CBI na mahaki office computer sys tawkhibadu aranba thawongni thawong asi kanana chathahankibano haiba chapchana khangi adubu mahangna aranba tawkhidabana maram oiraga masida kai hena chingnaba pokte haikhi Uttarakhand gi manung chana leiba lamkoiba miyoi amadi liningba kayagi pukning chinsinpham oiriba Josima town da leiriba building sing amadi leimaida achouba lekrak kaya chalakpadagi mafam aduda leiba kiduna miyoi kya chenthoknarakre amadi ka hena chekhailaklaba building sing mari leinaba singna thugaibagi thabak chathaba hokre amaromda ngarang ayuk town asigi manung chana leiba mathol mari wangba building ani shu ninkhairakpa yabagi phibamda leiramba thengnakhre hairi
ऑफिशियल फोंदोखिबगी मतुंग इना टाउन असिगी लेमाइगी मखादा इसिंग चेनबगी मखोल हौबा हेंगलखिबगा लोइनना अथुबा मतमदा टाउन असि लुपखिबा याबगी अकीबा फिबमदा लाक्ली मरम अदुना मरी लेनबसिंगना मफम असिदगी मियोइसिंग पुथोकपगी थबक हानदगी हेना कंखतख्रे मफम असिदा असिगुंबा महौसागी तमथिबा फिबम अमा लाक्लिबसी इलिगेन ओइबा मओंगदा अचौ अचौबा कंस्ट्रक्शन सिंगा मरी लेनना हाना होरंबा उ पांबी कया यानथतपा अमदी लेबाक कोथोकपदगी ओइरंबा याय हाइनसु फोंदोकनारी इंडिया अमसुंग चाइना लेबाक अनिगी ताइनबा ngamkhaiगी सरुकसिंगदा चाइनाना काहेनबा थबक थौंग सिंग चथरकलबा नत्रगा लेबा असिदा खुदोंथिबा थोअननबा होनरकपा खुदिंगमक मतम अमदा हेक्तमक मायोक याननबा इंडियन आर्मीना सेम सादुना लई हाइना आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडेना फोंदोखरे आर्मी डे थौरमना लाकपदा लेबा असिगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना लेबा असिगी लेरिबा लानमी सिंग अमदी हाना लानमी ओइना थबक तौरंबा कयागी मफम देकाय खुमनबा उत्पगा लोइनना याइफा पाउजेल पिरकली उत्तर प्रदेश की मनुंग चनबा बादोही डिस्ट्रिक्ट मसा मतोमता सीजननबा थौरांग तौरंबा मपा मचा पुलिसना फारे हाइरी पुलिस की रिपोर्ट मतुंग इना मपा मचा सिना मखोइगी मरी मता अमगी युमदा संगसिंदुना सीजननबा थौरांग तौरमखिबनी थौदो असि नहा नुमिदांग वाइरम औराई पुलिस स्टेशन कोनबा उगापुर मार्केट एरिया दा थोखिबनी हाइरी फुलचान गुप्ता अमसुंग महाकी मनाव नुपा बीरेंद्र गुप्ता अनिगी मरक्ता लमगी मतंग दसे नबा खरा थोखी मदुगी मतुंग नहा नुमिदांग फुलचान अमदी मचानुपा बीरेंद्रगी युमदा लाक्तुना मयुमदा चंख्रगा गैस पाइपलाइन कक्थतुना थोंग लोनसिंदुना लेखिबनी मखोय सिबगी मरान बीरेंद्रदा थंजिननबा होनरंबनी हाइरी कांग्रेस के हानगी प्रेसिडेंट राहुल गांधी ना लुचिंगदुना चलिबा भारत जोड़ो जत्रा की खोंगसत्ता गेंग खुटपू अमना हातख्रबा पंजाब की ममिंग लेरबा सैसकपा सिदु मुसेवाला की अपोकपसु सरुक यासिनख्रे लेखिद्रबा सैसकपा सिगी अपोकपा बालकोर सिंह सिदु ngara खोंगसत असिदा सरुक यारखिबनी महाकना खोंगसत असिदा सरुक यारखिबा अदुबु कांग्रेस लुसिंगबा सिंगना तरामना ओखिबगा लोइनना थागतपा फोंदोखि बालकोर की माइकैदगी सु अमतोइबा इंडिया की वखलोन पुबा खोंगसत सरुक याबा हाइबसी महाकी अपामबनी हाइना फोंदोखि हाइरी पनबा याबदी ममिंग लेरबा पंजाब की सैसकपासी ममांग सही की मे कुनगमा पनगे नुथिलदा पंजाब की मानसा डिस्ट्रिक्ट नोमैना कापतुना हातखिबनी लॉरेंस विष्णु गैंग की मेंबर गोल्डी बारना सैसकपासी हातखिबनी गोल्डी बारगी मरी मखोंग ताकपंगंबा मियोइसिंगदा लुपा करोड़ अनिगी मना पीगनी हाइना यूनियन गवर्नमेंटना लाउथोखिबसु लेख्रबनी हाइरी लेबा असिदा हौकिबा पुंग कुनगा मरीदा कोविड-19 लाइना लाइचित के अनुभव केस सामगा सुमना मरी थेंगनखि लाइचित असना मरम ओइरगा हाइबा पुंगफम असिदा मियोय अहुम सिहनखि हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ना फोंदोरकले सेंटर द लेरिबा बीजेपी न लुसिंगबा लेंगा हसिना लेबा असिगी मीडिया हाउस सिंगदा थिंगबा कया थमजिल्ले अमदी मीडिया की निंगतंबदा येतपा पीरे हाइना माइके क्यादगी फोंदोकनरकलिबा वाफम असि अरानबा युमफम याउदबा ngaktani ngasi फावबदा बीजेपी न लुसिंगबा सेंटर द लेरिबा लेंगाक असिना मीडिया हाउस सिंगदा मखल अमतगी अथिंगबा थमखिबा लेते हाइना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंहना फोंदोखरे नगा पॉलिटिकल इशू की मतंगदा रिजोल्यूशन अमा पुरकननबगिदमक्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा कोलैबोरेट तौरगनी हाइना NSCN IM अमसुंग नगा नेशन पॉलिटिकल ग्रुप NNPG सिंगना थांगजिनुमिता लाउथोखरे सेंजा थुमजागा मरी लेनना CBI न गुवाहाटी दा पोस्टिंग ताबा रेलवे ऑफिसर अमदी अतै तरुक फागतपा ngamkhre फेक इंडियन करेंसी नोट सिंग नंबा मदी मखोई बुथादोक थाजिन तौबदा चेनरम बगी मरालदा नगाउन पुलिसना
होरागाउन एरियादगी मियोय अहुम फारे हाइना सोर्सिंगना फोंदोरकली मेघालय की वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट असी स्टेट असी की पुवारी अमदी कल्चर गा सागोनदुना लाक्लिबनी थेंगना खोइना लेरिबा हाईवे सिंगी ओइरबसु ममांगै की टेम्पल सिंगी ओइरबसु नत्रगा फजरबा उमंग सिंगी ओइरबसु लमदम असिदा लेजरिबा मियोय सिंगना मफम असिबु सुमहतपगी मयाय चेलबा मफम अमनि हाइना खंजदुना लाखी हाइरी यूक्रेन की दानिप्रो सिटी दा रशिया न सथाकिबा मिसाइल अटैक ता सिखिबा मी मसिंग तरागनिपान सुरे हाइना नोमाइजिंग नुमिते यूक्रेनियन ऑफिशियल सिंगना फोंदोखरे यूके न ईरान की मनुंग की ओइबा वाथोक लानथोक सिंगदा खुद थिंजिलकपगी थवोंग सिंग प्रोटेक्ट तौननबगीदमा ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्रीना ब्रिटिश एम्बेसडर साइमन सेक्लिफ कौखटख्रे फिलीपींस सिंथुंगना चथरिबा स्मगलिंग की थबक सिंग थेंगनबगी थबक हेना कंसिनबा लेबा हसिगी प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस ना गवर्नमेंट एजेंसी सिंगदा ऑर्डर तौखरे हाइना प्रेसिडेंशियल कम्युनिकेशंस ऑफिस पीसीओ ना थांगजिनुमिता फोंदोखरे चाइना ना हौखिबा दिसंबर की अंगन बसरुकता कोविड लाइचिट की रेस्पॉन्स कंसिन खिबा मतुंग था अमा फादबा मतम की मनुंगदा फीवर की पेशेंट सिंग अमदी कोविड की अरुबा केस मसिंग लेबाक सिंथुंगना हंथबा हौरखिबगा लोइनना लैना असिगी अरुबा केस सिंग लेबा असिदा हंथबा हौरकले हाइरी इकोनॉमिक फोरम समिट ngasi स्विट्जरलैंड की दावोस्ता हौदुना हौजिक मालेमना मायोकनरिबा यूक्रेन की वार क्राइसिस ग्लोबल इन्फ्लेक्शन क्लाइमेट चेंज कुंबा मरु ओइबा इशू सिंग खनाबगा लोइनना महै यानगदबा अनौबा मवोंगी सोल्यूशन कया पुथोकनबा होनारगनी हाइना फोंदोकनरकले रशियाना अनमेन सोयूज MS-23 स्पेस ग्राफ थागतुना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तगी एस्ट्रोनॉट अहुम पुरुकलगनी हाइना रशियन स्पेस अथॉरिटी सिंगना फोंदोखरे चाइना की फार वेस्टर्न रीजन सिंजियांग दा लेबा सिगी गवर्नमेंटना चलाइरिबा पॉलिसी सिंगबु सौगलिबा चौखलगलिबा लेबाक सिंगी मुस्लिम स्कॉलरशिप अमदी क्लेरिक सिंगी डेलीगेशन अमना चेयोल असिदा लमदम अदुदा पांगथोकिबा खोंगचत अदुबु राइट ग्रुप सिंग अमसुंग मपांदा लेरिबा उइगुर सिंगना अकनबा मवंगदा कंडेम तौखरे हंदकता रशियादा चंगबदा थिंगबा थमख्रबा ब्रिटिश सिटीजन कुंथ्रागा तरुकी मनुंगदे यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन कमनवेल्थ एंड डिप्लोमेट अफेयर्स क्लेबली यावी हाइना रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ना लाउथोखरे हाइरे सानबगी पाव पिजरी टिडिम रोड एथलेटिक यूनियन ट्राउना डिफेंडिंग चैंपियन गोकुलम केरलाबु पांसिल अनि अमदा माइथिबा पिदुना सथरिबा हीरो आई लीग सीजन दा हानबोइना अवे मैच माइ पाकपा ngamkhre थांगजिनुमिता पांगथोकपा प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस दा ट्राउ की कोच लेमा पोकपम नंदकुमार ना हाई एखोई की टीम ने इम्फाल दगी मफम असी यौरकनबा होनबदा मतम कुइना चंखी एखोई की नुपा मसा सिंगना लंबी असिगी ममल अदु सानखिबा मैच असिदा फंगहनख्रे नहा ओइरिबा सानरोई सिंगना ngasi उतखिबा परफॉर्मेंस असि ख्वादिगी फजबा ओइरी हाइखे
ngarang sanakhiba match asi team ani ki sanaroi yamna lamba manarakpadagi ahanba hapta goal account hangdokpa ngamnakhide adubo ani suba hap sanarakpa match ki 58 suba minute visitor Trau FC ki sanaroi singna chatharakpa attack amada defender Manners Proteam Gogoina match ki ahanba goal chanduna mangjil thahanki makha tana sanarakpada yumbu Gokulam Kerala gi sanaroi singna ball paibagi chang wangduna sothariba goal handokna ba honaraklabasu khudong saba phangkide Trauna phangkiba corner kick ama Komron Tursonopna oithangba maikaidagi kausilakpada Gokulam Kerala gi defender singna clear tauki sanabagi humphumari suba minute yumbu team Gokulam Kerala gi coach Francis Bonnet na mahaki timbu hena mapangal kangkhatnaba sanaroi sindokpa hauki captain Naufal gi mahutta Tahir Jaman sanaba changhanki Gokulam Kerala gi sanaroi sing sindokkhrabasu Traugi sanaroi sing ni attack hena kansinduna kanaba phanghankide ani subahap sanarakpada Gokulam Kerala gi sanaroi sing matam kuina goal handokpagi khudong saba phangkide Gokulam Kerala gi sanaroi singna sothariba goal handokpa ngamdana leiringai sanabagi humbudraga taruk suba minata Trau FC gi midfield singna mikup khara pass taunaraba matungda Salam Johnson singi throw ball ama teammate Tursunopna Gokulam gi box manungda phangki Tursunopna kausin kiba shot ama goal oiramgadaba khajiktamak walhauki adubu minute khara leiraga Traugi Johnsona goal ama chanduna ani shinoda mangjil thaba ngamki match asida Gokulam Kerala gi foreign sanaroi sing Trau FC gi mayokta mating phudokpa ngamkide adubu match ki apiba matam loigadaba minute mari watlingaida Gokulam Kerala gi sanaroi singna chatharakpa attack amada Tahir Jamana goal ama handokkhrabasu matam thengman kibadagi match asi Trauna ani amada adumak maipakhi India gi makok thongba football league tournament Indian Super League ISL gi ngarang sanakhiba league match amada FC Goa North East United ka goal ani da draw chalaga point amamam yanakre North East United na yumbu oraga Goa ka sanakhiba match asi visitor FC Goa gi sanaroi singna haurakpadagi akanbe attack chathaduna lakrabasu mayoknaba team gi defender singna ningthina lamba pirakpadagi goal chansinba ngamdana matam kuina lakhi Sanabagi kuntra mathoi suba minata visitor FC Goa gi sanaroi singna chatharakpa attack amada Brendan Fernandez na chemlakpa khudong saba amada teammate Idu Bediana match ki ahanba goal chanduna pansil ama sunoda mangjil thahanki North East United ki sanaroi singna sothariba goal handokna bakana honaduna lakhiba adugi mahai ahanba hap ki aroiba minata phangki Aroiba minata North East United na phangkiba penalty amada Wilmer Jordan na goal ama chanduna pansil amamamda manahanba ngamki India Under 17 head coach Bibiano Fernandez na UEA U20 nation team ga Dubai da January 13 ta friendly match sanagadoriba sigi member kungani thoina saba Indian squad lauthokre team asida India da halaklaba matung Goa da Uzbekistan ga January kungani thoi amasung kungamari da friendly match ani sanagani haina All India Football Federation AIFF na thadorok statement amada phongdorakli Bibiano Fernandez na coach oiba India gi U17 nupa macha team asi chahi asigi angan bada AFC U17 Asian Cup qualify oikibani Saudi Arabia da sanakiba AFC U17 Asian Cup qualifier da yaukiba team asigi mathakta anoba sanaroi khara hapsinki anoba sanaroi sing asi team management na kaukhatuna Goa gi AIFF Elite Academy da sathakiba trials da yauhanki
इंडिया की मेंबर कुनगनी थोइना साबा U17 बॉयज स्क्वाड असी गोलकीपर दा साहिल जुल्फिकर गाजी अमसुंग तासमुल इस्लामनी डिफेंडर दा रिकी मैतई हाउबम सुजकुमार सिंह गांगबम मालेम गानबा सिंह थोक्सोम बालकरण सिंह मनो सिंह धामी अमसुंग मुकुल पनवारनी मिडफील्डर दा भालान पेका गुइटे डेनी मैतई लाइसम कोरौ सिंह थिंगुजम हुजावहा अहमद दार फाइजान वाहिद गुरजाल सिंह ग्रेवाल फोइनिक्स ओइनाम पाइखोंबा मैतई खुमनथेम लानपे लुगवा अमसुंग आशीषनी अदुगा फॉरवर्ड यावरिबा सानारोइसिंग असिना अमान थालान सोन गांगते अमसुंग ससवान पनवारनी हाइरी मणिपुर के अंडर 25 क्रिकेट टीम सेमबगी सानारोइसिंग खनबदा मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन MNCA ना अरानबा थवोंग सथरे हाइना ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर अचुंगी असिस्टेंट लीगल सेक्रेटरी TS बिपुनी रुमाइना थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोरकले रेस नगामपानगी सानारोय अल्फ्रेड मंगाइसांग मार असी स्टेट असिगी ओइना ट्राइबल मियोय ग्याना मसाना सिगी फिदम नफम अमा ओइरिबनी अदुबु स्टेट की क्रिकेट टीम सेमबदा याहोंद्रे क्रिक हीरोज की मतुंगिना अल्फ्रेड मार हंदकता MNCA ना सिंधुना पांगथोखिबा इलाइट फर्स्ट डिवीजन डोमेस्टिक क्रिकेट लीग की ओवरऑल रैंक ता अहुम सुबा बॉलर ओइरिबनी अमसुंग चही कुनगमंगा मखागी बॉलर दना अहानबा ओइरिबनी मसीगी परफॉर्मेंस असिदा लेरबसु अल्फ्रेड हंदकका अनिरक सुबो अंडर 25 स्टेट टीम की सिलेक्शन लिस्ट दा याउदे अदुम ओइनमक मांगोंदगी हेना रैंक नेमबा डोमेस्टिक टूर्नामेंट अदुदा 38 सुबदा लेखिबा बॉलर अमुबबुदी सिलेक्शन तौखी चेरोल असिना मखा ताना हाई अल्फ्रेड ना सानारिबा क्लब अदुना अंडर 25 वन डे BCCI टूर्नामेंट की स्टेट टीम सेमबदा यौरक्त्रिबा अदुगी मतंगदा कंप्लेन अमा अइबा चेरोल पिसिनखिबा लेख्रे मसीगी मतंगदा पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा यंगसिनगनी हाइदुना क्लब ता खंगलक्तुना MNCA अमसुंग महांगना सानारिबा क्लब अदुगा यानखी अदुमोइनमक हंदकसु अनिरक सुबोइना ममांगी अदुगुमना चप मानबा थौंग असि थोकले MNCA की सेलेक्टर सिंगना चथरिबा थौंग असिदा अचुमना हक्चिना लवी स्टेट असिदा क्रिकेट चौखटलानबा लैरिबा एसोसिएशन असिना असुमना करप्शन अमसुंग नेपोटिज्म दा थबक तौरगदी मसाना सिबु पाक्थोक साउथोकनबा होनरिबादु पुमनमक अरेंबा ताहलगनी चेरोल असिना मखा ताना हाई अल्फ्रेड पु ट्राइबल कम्युनिटी अमा ओइरुबना सिलेक्शन दा याहोंद्रिबा हाइबगी अचौबा चिंगनबा अचुमना फावी नत्रबदी रैंक वांगना लैबा स्टेट की बॉलर अमा ड्रॉप तौरगा रैंक 38 दा लैबा अमना महूत सिनफम थोकते हिरम हसिगी मतंगदा MNCA दा सिलेक्शन प्रोसेस अदुबु यंगसिनबिननबा चेरोल पिसिनख्रे मियामी थाजबा मांगदनबा MNCA ना थबक लौखटपा चुम्मी लोइनना अचुम्बा पुथोकननबगिदमक यूनियन असिना खोंफम चेना लेपकनी हाइना TS बिबुनीगी चेरोल असिना मखा ताना फोंदोरकले श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया की मनुंग चनंगरांग सानखिबा अहुम सुबा मसुंग अरोइबा ODI मैच ता युम्बु इंडिया ना श्रीलंका बुरन चहुमगा 13 साउना माइथिबा पिरमलगा सीरीज अहुम सिनोदा लौख्रे ngarang sanakiba match asigi toss India na ngamduna hana batting tawrakpada over 50 da wicket manga turaga run sahumga mabudra lauki India gi batting da Shubman Gill amasung Virat Kohli na century loba ngamki opener Rohit Sharma ball nifuga mapan mayok na bata 6 ahum amasung 4 ani yairaga run nifuga nithoi loramlaga out oiki ahum suba batsman oina changlakpa Virat Kohli na atopa opener Shubman Gill ga yamna phajaba partnership ama semduna India gi apunba run chani lanthok hanki apunba run chani lanthok kibada opener Shubman Gill ball
मौफुद्रागा तरेट मायोकनबदा 6-2 अमसुंग 4-3 यैरगा रन 113 लौरमलगा आउट ओइखी मरी सुबा बैट्समैन श्रेयस अय्यरसु बॉल 52 मायोकनबदा 6 अमसुंग 4-2 यैरगा रन 59 लौरमखी इंडिया की बैटिंग दा अहुम सुबा बैट्समैन ओइना संगलकपा विराट कोहली ना बॉल 113 मायोकनबदा 6-9 अमसुंग 4-13 यैरगा आउट ओइदना रन 163 लौरमबासिना ख्वाइदगी फजबा ओइखी श्रीलंका की बॉलिंग दा राजिथा अमसुंग लाहिरू कुमाराना विकेट अनि अदुगा करुणा रातेनेना विकेट अमा लौखी श्रीलंका ना माई पाकनबा रन 454 लौननबा होनरकपदा ओवर 22 द विकेट 10 मक आउट ओइरगा रन 83 लौरगा इनिंग्स लोइसिनखिबदगी मैच असि इंडियाना रन 413 ता चाउना माई पाक्तुना मैच अहुमगी ओडीआई सीरीज 3-0 दा लौखिबनी श्रीलंका की बैटिंग ओपनर नुआ निदु फर्नांडिस रन 13 लौरमबासिना ख्वाइदगी फजखी इंडिया की बॉलिंग दा मोहम्मद सिराज विकेट 3 अदुगा मोहम्मद शामी अमसुंग कुलदीप यादव ना विकेट अनि लौखी इंडिया ने युम्बु ओइरगा चथरिबा FIS मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ngarang sanakiba pool D gi anishuba round gi match da इंडिया अमसुंग इंग्लैंड गोल चनदना ड्रॉ चटखिबदगी पॉइंट अममम यनखरे इटाली की फुटबॉल लीग टूर्नामेंट सेरी ए की ngarang anganbada sanakhiba लीग मैच सिंगना इंटर मिलान अमसुंग लाजिओ माई पाक्तुना फुल पॉइंट फंखरे इंटर मिलान ना युम्बु ओइदुना sanakhiba मैच दा बेरोनाबु 1-0 दा माइथिबा पिरमखी अदुगा लाजिओ ना सासुलोबो 2-0 दा माइथिबा पिरमखी स्पेन दा पांथोकपा मकोक थोंगबा फुटबॉल लीग टूर्नामेंट ला लीगा की नहान अथेंगबदा सानकीबा लीग मैच अमदा रियल सोसाइडेड ना एथलेटिक बिलबाओबु अहुम अमदा माइथिबा पिरमलगा पॉइंट टेबल की अहुम सुबा पोजीशन दा लेंगदना लाइख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा कुंबी कॉलेज कुंबी ना सिंधुना मणिपुर की इंडिजिनस मसाना अमा ओइरिबा मुकना मसानाबु योखनबगी पांतमदा कॉलेज तरुक की सानरोय 53 ना सरुक यादुना केजी हुम्फू की मखा अमसुंग केजी हुम्फू मथक कैटेगरी अनिदा पांथोकपा MU इंटर कॉलेज मुकना टूर्नामेंट 2022-2023 दा केजी हुम्फू की मखादा मोइरांग कॉलेज ना अमसुंग केजी हुम्फू मथक किदा YK कॉलेज ना विनर ओइख्रे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन JDCA ना सिंधुना ngarangdagi howduna विद्यानगर दा लैबा मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा टीम 3 ना सरुक यादुना 13 सुबा एल रोहिणी कुमार निसिंग क्रिकेट लीग 2023 हौदोखरे टूर्नामेंट हौदोपगी थौरमदा ट्रॉफी डोनर लाइरियंगबम रंजित JDCA की एडवाइजर एस जय कुमार अमसुंग TS सोमरेंद्रोगा लोइनना थिएटर आर्टिस्ट मणिपुर की लुखोइना सरुक याखी ngarangdagi howdokpa numit ki match da SKC Gulda Thoi team gi mayokta Sunrise Club Kadam Tala team ani na sanakhi apiba over 35 gi sanarakpada SKC na over 19 ball manga da wicket loinamak turaga run 72 lawki aduga Sunrise Club na over 15 ball ani da wicket manga turaga run 72 lawduna wicket manga da mai pakhi मलेशिया की कोनुंग कोलालमपुर था की तरादगी से थरक US डॉलर करोड़ अमा लाख अनि यांखै की लाख अनि मखाई की सेलगी मना लेबा मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट की ngarang sana की फाइनल मैच सिंग दा माई पाक्तुना
वर्ल्ड नंबर 1 जापान की अकाने यामागुची ना नुपी की अदुगा डेनमार्क की विक्टर एंजेनसेन ना नुपा की सिंगल्स टाइटल लौख्रे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन असिंदुना टीम 13 ग्रुप अनि थोकना खाइदोकलगा सरुक यादुना मॉडर्न हायर सेकेंडरी एंड ओरिएंटल कॉलेज ग्राउंड दा चथरिबा 13 MNCA प्ले टूर्नामेंट की ngarang सानाखिबा मैचसिंग दा नफसा खा इम्फाल अमसुंग SDC लाइफम खुनौ माइ पाखरे मणिपुर वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन असिंदुना फेब्रुवारी 5 दगी YWC प्लेग्राउंड मालोमदा कुनगनिथोय सुबा चैलेंज कप वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 पांगथोकलगनी हाइरी दी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एडल्ट्स एसोसिएशन उपा क्यामगै न सिंदुना क्यामगै ममांग लेकाय प्लेग्राउंड दा चथरकपा 12 सुबा स्टेट लेवल M रविचंद्र सिंह निंगसिंग ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की विनर बोलेरो FC बामोन लेकाय न ओइख्रे हाइरी पैराडाइज यूनियन पुंगदोंगबमना सिंधुना यूनियन असिगी ग्राउंड दा सथरिबा 13 सुबा पुपु कप लमलाई केंद्र विलेज वाइस ओपन 9 एसाइड इनविटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट की क्वार्टर फाइनल लाइन अप मपुंग फाखरे ngarang सानाकी ग्रुप लीग की अरोइबा मैच दा लमलाई FC ना ताम FCB सेक्टाबु मरी शिनोदा माइथीबा पीकी लमलाई FC की गोल सिंह कबिराज न मिनिट 93 अदुगा विज्ञानंदना मिनिट 52 अमदी 53 दा चनखी हाउरेबी नॉर्दर्न स्टार क्लब INSC अमसुंग हाउरेबी अपुनबा FC ना सिंधुना हाउरेबी कांगजेबुंग द टीम 13 ना ग्रुप 10 थोकना खाइदोकलगा सरुक यादुना चथरकपा मरी सुबा चंद्र नदी ट्रॉफी 2023 की ngarang सानाखिबा मैचसिंग दा राप्ती FC सना FC थवाल अमसुंग ऑल स्टार क्यामगै माइ पाखरे हाइरी अमदी फॉर्म निंगथिना तादुना लेरिबा मार्कस राशफोर्ड की अथेंगबा विनिंग गोल ना मैनचेस्टर यूनाइटेड न गोल हंदोकलगा राइवल मैनचेस्टर सिटी बु अनि अमदा माइथीबा पीदुना इरिक्टेन हेक की मखादा नोबा मसक अमा उरकलिबा यूनाइटेड ना थाजदना यांगना प्रीमियर लीग की टाइटल लमजलदा यौसिनबा ngamlakre लोसिलकपदा मरोइबा पाव अमुहना फेरजोल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मपाउदा फेरजोल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर द लेबा प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर चिंजल होम ओंथोक लमले हाइरी नेपाल द एरोप्लेन काइबदा इंडियन मंगा याउना मियोय हुमफुगनी पान लाइखिद्रे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना ngasi demonstration तौरगनी हाइरे कुनगमापन सुबा इम्फाल बुक फेयर 2022 हौदोखरे मिनिस्ट्री ना याबा पीदबदगी थेंथरगा पांगथोकपनि हाइना चीफ लाइब्रेरियन फोंदोखरे पुया मै थाकिबगी निंगसिंग थौरम पांगथोखरे हाइरे अफब मणिपुर ओहेननबा एजुकेशन सेक्टर सेमगतकदबनि हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे हाई कोर्ट इलेक्शन पिटिशन गोविंदास कोथौजम मसुं खुराइजम लोकेना मेंटेनेबल ओइदे हाइरकपा वाफम सिंह कोर्टना खनगदौरी MPP की वर्किंग प्रेसिडेंट की युमदा नोमै कापसिलमले लंगोल दा लमै चाकपा कनख्रे अनोबा ड्रोन चीफ मिनिस्टर दा उठख्रे जिरी दा STDCM ना ह्यूमन चेन सेमदुना खोंजांजां सिनख्रे हाइरी अमदी संगाइगा मानना मरुओइबा सा ओइरिबा खरसा फारगा हाटपगी थौदोक हेंगलकपा थेंगनरे चही मबुदागा मरी की तुंगदा लोकताक पातंगानु मखल अमा सक्तारबा थेंगनरे हाइरी
ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯑꯣꯞꯇꯤꯀꯦꯜ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2019 ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯤꯠ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯣꯛ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯂꯦꯟꯁ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯐꯕ क्वालिटीदा सुपनतगी लुपा 1,000 फंगबिरगनी हेन्ना फबा क्वालिटीसु फंगबिगनी मफमना इमोइनो ऑप्टिकल नंबोल बाजार ऑपोजिट ऑटो पार्किंग अकुपा मरोलगिदमक 9862101656 अमुक्तंगहना 9862101656 लेंसिन बिरक्सी इमोइनो आई केयर नंबोल बाजार ऑपोजिट ऑटो पार्किंग खंगनजबा सीबीएसई एफिलेट तौरबा ग्रेस कॉटेज एकेडमी कक्चिंगी प्री नर्सरी दगी क्लास 9 फाउगी एकेडमी सेशन इंग्लिश अनि कुनगहुमदोय कुनगमरीगी एडमिशन फॉर्म थाबा अमदी एडमिशन हौजरे एकेडमी असिना पिजरिबा खुदोंचाबा सिंगदी प्री नर्सरी दगी क्लास 5 फाउगी डे बोर्डिंग की खुदोंचाबा थमजरी बस सर्विस कक्चिंग पलेल वबगाई मांतक खोंगजोम नुपी मसा अमसुंग नुपा मसा सिंगी बोर्डिंग की खुदोंचाबसु थमजरी मखा तारकपदा कुमसी सही दगी हाइबदी इंग्लिश अनि कुनगहुमदोय दगी सुंगसोई सोइदना जेएनबी सैनिक अमदी आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज दा चंगबा यानबगिदमक कोचिंग पिजगनी खंगहनजरीबा प्रिंसिपल ग्रेस कॉटेज एकेडमी कक्चिंग कॉन्टैक्ट नंबर पिजरी 9366424189 अमुक्तंग हन्ना 9366424189